Asifiwe. Mugisha narohoke. Gweno kuri Sentisha Foster. Kugira ngo tuze gusabikanya umwanya. Kandi umwanya dufite urabaze. Bijye bintu zo kubanza gutinda ngo uraza kuduheza turongo ngo tugeze kure. Ntabwo byemewe. Ahubwo ubanza kare ukadusogongeza ibindi bisigaye kandi nutinda abacuranze ni benshi. Turanezerewe. Muvuga ngo amina. Amen. Mwana bahomugisha. Meze neza. Yari mutoya abantu bazagerageza ku managinga. Tutarame kandi bano bakameramani nabo badusigire nk'inzira mo hagati kugira ngo genda dutambuka ibintu neza. Ariko mwana icuma mureke dutere haleluya. Haleluya! Sindabumva neza. Zamurese cyubahiro. Yes. Uyu muhungu ateye komantere yamfashije. Yego. Iradiri mbivuga ngo umuntu ngunyura mu irembo n'umubandi Umujura. Moibi. taza yiba ngo ifaranga n'ibindi. Abajura bana kwisubaza bibi note. Ariko umujura duhanganye kandi natekereje ukimara kuvuga rya jambo. Satani nubwo rimwe na rimwe azatuyoboza akadukorera ariko n'umugabo gito nta mutwaro uza wiba. Umuntu wese amaze kwitwa mujura habe niyo bafite escort aba ari gito. Haleluya! Haleluya! Turanga ngira turirimbe. Uyu wacu yari aturirimbe ndirimvuga ngo yakomeje isezerano. Ubuzima hari bitunaniza ukabona ko bitagishobotse ubura izera Imana yahari ubwawe yakomeje isezerano yasezeranije umunsi ku wundi yakomeje yasezeranije umunsi ku yakomeje isezerano 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 yasezeranije umunsi ku nubwo yabitindije ari kugira ngo turemere amashimwe yuzuye nubwo yabitindije ari kugira ngo turemere amashimwe yuzuye nubwo yabitindije ari kugira ngo turemere amashimwe yuzuye nubwo yabitindije ari kugira ngo turemere
sifiwe. Tugiye gusubira. Twebwe turacariyo niho tugishika neza mu gitaramo. Bwana sifiwe. Kandi iyo abantu bagize amahirwe yo guhuza zino mbaraga, hari ikintu gikomeye tugomba gusenya. Bwana sifiwe. Yego. Hanyuma abarongozi twavuganye ntabwo ngigwanira mikrofone pi. Hallelujah. Tukuswa Yesu. Bigesa pori ya sinafe. Pangisa gudila kari. Noneho umuntu abanza hanurira umutima wiwe. Namara asubira ushamburiye. Mu gitondo kare nagize ijambo natekereje ururimi. Bibiliya izivuga ngo ururimi ngo na akantu gato. Akantu gato cyane. Ariko amagambo azava muri ako kantu gato azatwika umuhana, agatwika umusozi. Hallelujah. Bwana sifiwe. Ururimi kandi ururimi nigo rugingo ruza ruhana n'umutima, kuko umuntu ndaza avuga ikintu umutima utemeje neza ko agomba kukivuga. Tukuzwa Yesu. Ndabakiriye bavandi turi kumwe gutya n'imbaraga, kandi ndabihamya neza ko jewe hari ikintu mpangaburira umutima wanje muri iki gihe. Nawe umenye umutima wawe aho uzuwiriza n'ibyo ugaburira. None rero tugiye kubwi hari ibintu tukamenyera, hakaba ibindi bintu dusubira kumenyera, hakaba n'ibindi dusubira kumenyera. Ariko iteka ryose nutekereza kumenyera Imana uzogira akaga gakomeye, uzogira ibyago bikomeye, uzogira ubuhanya bukomeye. Hano tuza kwifotoza ngo tugaragare ngo badushime, ngo bashime ko twahageze. No, iki ni igitaramo, kandi jewe ntaco nkinumva nofusha ubusa. Uko gisa kose ni igitaramo. Hallelujah. No rero tugiye vilada sa kama patisilo, tugiye gutanga no materaniro, ariko tuyatange yejeje. Apana izindi mbaraga gutekereza wo kwishimikiriza ngo nizo zoyagaburira cyangwa nizo zogira. Tekinike zisi n'ubwenge bw'umubiri byarapirasi. Muzamure ku mwuka yobore wenyine, umwuka ari ugenzura ikirere cy'umwuka. Apana mwebwe abantu. Turanga papa.
mikrofone zitere hari gake mushumba Mana iguhe umugisha haleluya muhagarikizi watwihanganiye haleluya gusa kurabona gute asifiwe sana asifiwe sana ayandi magambo ahari nuko twaje kumva ijambo ry'Imana turaza kuryumva wacha turanze neza ahise ambeze kakabasi uragafite kakabasi iminota 2 dutereza rero na biganiro tumara twicara akosha cyangwa tubanze Hallelujah! 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 zini kasa ngize gutunganya mugisha we mwicare mugubwe Hallelujah! 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 Hallelujah!
kuba umwe natwe muri uyu mugoroba. turaguhimbaje Gahunda zisigaye giraneza ibihe komeza uzibemo, kandi kandi turashima ko tuneze. umuco n'umunezero Ndabizi neza turagushimiye ko nta bindi byirato dufite usibye umusaraba wa Kristo Yesu. Niwo uje uduhesha inshuti ya bugufi ko iby'isi bibambwa kuri twe, natwe tukabambwa kuri byo. Imana ikomeye Ilo aspende la pari, uzayemera ubwami bwawe buze, turashima ko gukiranuka kw'Imana kuganze, utanze imigisha duye ibiryo biva mu ijuru, kutugaruka kuko ari wavuze ngo niwe mutsima sande turya tugahabwa ubugingo bw'iteka. sande Ariryo jambo ryawe, ijambo ryawe rize ari inyembaraga, ridusubiza mu ikomezi kandi kubw'imbabazi rikadutinyura tugashira ubwo, tukongera kandi tugahabwa icyerekezo kizima. Akaba ari iryo ryongera kandi kutwihanganisha, kuko iyi nzira twira ngo ari inzira ifunganye, niwe bizira nta kindi cyo twihanganisha kugira ngo dutsinde ubwo bufungane uri neza atari Kristo Yesu. mu izina rya Icyubahiro n'ishimana none n'iteka ryose, amen. Habineza ari hehe? Yaransabye ngo atange za haleluya gusa. Mumuhe mikrofone atange za haleluya, abandi mwicare. haleluya 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 mugirabuje Amena. meshe mugirabuje meshe haleluya 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 Atukuzwe Yesu. Mukubitira Imana amashi cyane. Twongera Imana. Mwegera abashitsi, mwegera abashitsi.